Sebenarnya menyo masalah nan memang kacocok dah. Ketam kayu Ude Intan Jaya. Terletak di desa Tanjung Kling, memanglah kampung. Allah Rabbi nyopat 20 juta kosen kali ku kirim peng galau mejo. Nyo kayaknya gap-gap tatnya demam. Ipo dia mampu beri yo kayaknya. Tahu apa ji? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Cik nah lah kau. Ha budok orang mana lu duri lehat. Ya, kuya, nepio kuya. Apa? Pane nak kalau nyo ka memang kalau kerja lain ka kuya. Ha, nepio kuya. Oh kayu. Ya kuya. Kakaya rupanya cik nah lewatnya. Kaji kedoki. Nampak kuya menurut drone lagi dungok berarti iya pergi buat aja nyo. Ya ya. Ada je nah. Jadi mana je nah? Ya. Elok tuan kan anu pengaruh rumah. Ya. Cuma perle kaya lagi semantu merebonya ilong benar boleh mongton kiban nak kaya. Sebenarnya kaya nak kuya. Cuma nyo yang pertama John Deere pi manteng mantegli. Kak. Oh dengan lom kalau kirim peng gede sebanyak 27 juta. Baik ile kaya nyo je ke gap campur mendak nai oh kuya kan. Oh ya. Tapi insyaallah dalam 2 euro nyo nyan kaya insyaallah kaya kena kuya. Oh jadi kaya dapat murahnya naik no. Nah, nyampu yang galak na pintu, galak na jendela, galak nambang dumpu. Jadi Cina Serul Ya. barokan kan main pelu. Ya, kuya. Malang pelu lu kaje kodok kaya. Kanya masing-masing meru keadaan, tukar Ana main pelu lewanya. Nah, tiga kuya. Ilung yang hidup tak wate lu udoronya kata wate na penonti lan TV lu kalau nya berarti nya betul-betul ipu pura-pura ale. Oh, meno kuya. Menyor nak kalan bukti betul ataupun pura. Kedih hidup kuya. Kena ni kuya. kuya pada pegah halung bunuh hanai lime nyokan temeng kalon geron berarti kenang drone nge hipnotis. Kuya. Pun apeng lah kantong ni kuya. Ana peng melimong tampeng menuju kupi awak kau nak peng. Pasal bak bunuh bak dia blok kai lu tentang dunia kan mat iron. Padahal mesti ni peng hana kuya. Kuya. Drone sebenarnya kuya natam karu irmo. Lo. Ha? Nak menjadi saya karu kau tampai. Ya, ni pada pegah drone lepas agak akai rupanya kejadian drone lepas bro rupanya kuya. Kuya. Ku tanya ngilung yang keduanya nesuut yang sebenarnya kuya. Anek miet irmo ngan drone nya name drone le anek miet. Munyo ne min insyaallah mai mandum. De malongnya ke menan. Atai ka melintiang numbuh ju lu. Ana lu apikirnya ye lu. Ba. Ya. Hai. Pia. Nyang kan pati kuya. Ya ke wa hilong pulai kaya dah benda na. Ya. Sebab peng yang hari kan ni apa? Menyo pasal apa yang baik yo tak? Oh memang lah peng kuya. Ya memang peng tip untuk nemen Si mang ton nak pulai kaya. Jeut anak Ni kuya. tak jule mo kan. Nyantuk asal katok kaya kata kira ju peng. Oh peng anak nemen ni kuya. Ana no me, ide mo ni la mari. Jeut nya menang kuya. Jeut. Preh peng long kirim kaya-kaya di medum madon kuya. Jeut. Mal buka hipnotis pak ayam mati. Nyan ke bunuh kali hai kuya drone kali ku hipnotis. Drone ka kudu kurat ya, iri moh ngane miet tetapi ni poh ane miet. On nyan peng lang kantong jino be ile peng nak blo nyo nak blo kaya mun nak blo kupi hana peng kuya. Masa pegah apa kata? Drone yang pegah. On nya iri moh. Ada baru kan aku pegah. Hai kuya be pegah hangkangkan wate hipnotis bunuh kali mendum. Kali ku tepui dong bina rahsia hati don mandum kali ku tepui dong. Nyo kaya perle depu hana perle ku intak kerone. Memang hana peng don sini. SS sapu Soviet memang hana peng ni kepuk indak kaya kerana Lagi mengajik namanya menang kan depu kan buka-buka pegok cina long ana peng buka long urang kaya mentang. Ke yang kajian dong pegah cuma punya perle kaya nak pegah ke gagal pejampuh ni cok je 4 padu mangalak ro ni. Nak pegah ke grepuh hirmoh ni cok aju kayanya. Kaji ku ya. Kaji punya mana? Kawat hanya begini. Rupanya kali hop nepti kita aku tanya urang pegah perang kapung. Memang betul.
Lah kayak ini cina. Dứt kuya, dứt.